Fenno de teatre, comediano, autore e direttrice de scène, Anne Clément incarne sur l'empunne en coulisses une figure magge del rebiscul dello spettacolo Biu en Uzzita. Frescomen sortita del Conservatori de Montpellier, Anne Clément regiun los rens del teatre de la carriera. L'accompagnò percourt la routes d'Occitanie en interpretant un teatre militant, en francès et en hoc, creat al contact des vignairus, ouvriers, minaires locals. Alla fine delle années 70, la giove compagnia s'engaggia pauc a pauc dis un treball d'enquesta e de recerca che puso din lo patrimonio culturale e linguistic occità e din lo ric repertori carnavalesc. So qu'era un teatre militant, ben un teatre de civilisation. Mentre che sulla scena nazionale la parola femminino se libera, occasione sbagliata alla fenos della carriera de dona luban a lor creativitat. Alla da ballado de 1978, la compagnia afficha 12 spectacles scrits per Anne Clément e Marie-Hélène e Catherine Bonafé, Galino e Sasus de Fenno. Questo darriero pesso, che porta sus l'emancipazione d'una fenna, es lo fruit d'un incontro de sas autoros ame 15 abitantos de Senti Pulit. Es dins questo comune sebenolo, Beresmairal, qu'Anne Clément continua son avventura teatrale en funda ame Jean Ebrard en 1988 una nouvelle compagnia, Gargamel Teatre. La creazione della compagnia conjuga la ricerca d'un teatre popolare che torna às raíces della festa carnavalesca come della poesia des troubadours ame de messages universals. De creacions red e modernes che menano la compagnia pel camis nord e sud-americans e africans.